Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa voin hi kumsang ni somni panga February ni somni le pali ani German in thanna Olaf Scholz kai khruai sarkar chu atling zo talawa Ukraine chungchanga thirna fran lak nei Conservative Party ten ne na an changta ani Ukraine President Zelensky chuan indona hiti top emo NATO membera laklun ni chuan Ukraine President ani na tanga inhnuhdawh ain peirangani ti apuang zarta Syria asata sarkar hatluk chiat nuwa hawai khatna tan Israel Prime Minister chuan Syria chimlampang rambung thran chu sipayom lo Mahmuna siam aduni ti apuang zarbok geopolitics in lumletmek kan thirmain kan video like le comment te miloti sakle thau turin kan som cheu ani Ole Kovel breaking news lian tak tak mai hi thlir zui tang German hruaitu thanna thil danglam tak mai hathenga US angbokin left wing party le sarkarna chalmek tu Olaf Scholz kai hruai sarkar chu pai thain Conservative Party ten ne na han changdon ta German media broadcaster ZDF in report an pek dan chuan sarkar in thak thleng na hian Ukraine indona chungchanga Olaf Scholz kai hruai German sarkar din na le han thlir dan chu nasatakin hathak tanglam ngai turangai ani hanti CDU le CSU alliance santi Friedrich Merz kai hruai chuan vote an hmunem bera in than result punzo fel hani vele nizana tangkhan German sarkar thar din turin man la zui ngal rup mai hani German hian US Donald Trump kai hruai nen inan na tak anai donin hriata sarkar masang thawin Friedrich Merz kai hruai party te hian anmanin sarkar nan siam thailawa sarkar siama thokhau turin anti immigration alternative for Deutschland chu anbemeka anninen hian han thokhau hani chuan US President Donald Trump kai hruai sarkar nen ankal phung hi danglam na te chiam homlo mai thai ani Olaf Scholz kai hruai sarkar kha din turin party dang pahni thopuan naya masetun truma hian Friedrich Merz party CDU le CSU alliance te hian party pakhat chau thopuin sarkar na chaktakin hansiam thaidona German broadcaster ZDF hian report an pek dan chuan Friedrich Merz kai hruai Conservative Party te hian hein thanpuya hian vote an mutam fal lea Friedrich Merz chu German Chancellor thar turani ti hachiang lukani hantibok German Conservative Party CDU CSU alliance anti te hi US President Donald Trump le administration chunga michalang tak mai Elon Musk ten athlawpani ti ZDF hian han report bok Germana sarkarna inthak thleng hian ahong tur lian tak chiangsa pakhatawma tuna German Chancellor Olaf Scholz kai hruaina hnuaia hian German sarkar chu US tilawa chuan Ukraine tranpuina penhember tu hania mase German Chancellor thar turangai Friedrich Merz le akai hruai party tebaka antho pui turan rin anti-immigration alternative for Deutschland te hian Ukraine indona chungchanga hian ngaidan hran hlak an nei bok ani German sarkar thar din tu tur CDU CSU alliance deputy leader Jens Spahn chuan tunlai khovel din munle Ukraine indona chungchanga wang hian Europe ramte kai hruai thai tu tur German leadership chak tak kan mamoni ati heibaka hian German Chancellor thar turangai Merz chuan US lakatanga Europe te voile khata in la sang thuta independent chu thil thei anilawa apoimo masaber chu Europe hi rang taka kanti chak angai masaphota Olaf Scholz kai hruai sarkar malak nang khanilawin step khatte te masonin chu kong chu kan zozok turani hati heti lai hian US President Donald Trump chuan Germana Friedrich Merz sakai hruai Conservative Party ten General electiona nenan changchu halom puithu haron soya Germana Conservative Party chu election ropui takle in beina boruak sosang takara hlotina mutu hanita USA ang bokin Germany mi puita chuan no common sense agenda habik takin energy le immigration chungchanga chuan sarkar lawom to te hlo chamna chu nasatak ania anchau lea masetuna chuan Germany tan niropui tak alo thlengta United States of America tanpo niropui tak ani ngeyanga kakai hruaina hnuaia US sarkar chuan nenain channa hian thinlung takin kanlom pui chewa
ne na hinchan le zel tura po US chuan athlawp don cheu ni hati Europa economy lian per ta jingami Germana sarkar thar ding tur hian foreign policy tam tak chu aron thak thleng ngei rin hania hengpo ni sela khoilam nge han hoi don ti chu longai changphot mai teng hetiang kara hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine minerals timaila han leilung ho sakna deal siam tura US in rotna thlen chu tun thleng hian anhol chunjom zela tichon President Zelensky hian remna kongjunga hinbiak na kalpui mek na kara hian Ukraine thunai tu ber President ani na tanga inhnuhdawh po anhial lawani ti apong jarbok masa heti role hian Ukraine in dona ti top tuma malakna hian President Donald Trump chu kanlama tangai se kadu takzatani hati Ukraine mineral US in a phut chungchang hi kanlalu chilchiang chialawa US ramthrang ta chuan Ukraine tranpuina tan hian sum tam tak pema sela arul let na turin Ukraine chuan oil le gas tam tak Europa ha supplya ti chuan US in ha tranpuina ta chu rul let tun thleng hian halom lo wangin President Donald Trump chuan Ukraine leilung ho sakna US dollar tluk le ding on zangaman huvel chu US kuta lan turin ha phuta mase hei hi Zelensky hian hapom thailawa White House thilphut hi US in sipai lama Ukraine tranpuina hapek abarul let na turatana arot nimasela chutiang jong chuan halang lawani hatia President Zelensky hian Kiev khopuya press conference sanaya US in Ukraine tana tranpuina pek to jong hi US dollar tluk le ding on za in hatam to jokani ti asoya masa chung tranpuina sumta chu US Congress sa party panile khati hunlaya President Joe Biden an rulle le turang nilawa hanlo pomto Russia in Ukraine haruna hian Ukraine chu athlawpani ti lantirna tana tranpuina sum hi ronkalania labor ngayang nilovin grant angin halo thlengani hatia Ukraine mipui in tha chong tam tak kalzel generation somvel chung thlenga anpek tur thil chu kasain don lawani hati heibaka hian President Zelensky chuan US kai khroina hnuaya remna kongjunga in biaknai hian hin remna engpo siama sela Russia nakin loka in remna thuthlung bo chia Ukraine abeile mailo na turin security guarantee chu pek ngei aphutani ti apuanga hetiang thil hi haumani lo chuan engin remna ma ming kasain don lawani hatibok Ukraine din hun lampanga tanga chut chuan US in lakah hathil phut hi antan chuan thil harsa takani ti po hacheng viawa President Zelensky tan po hian thutluk na siam harsa takani ti po hacheng sareng towa Zelensky hian asoi zeldan chuan nakin loka sipai tranpuina engpo lo thengsela US dollar khata khif hian dollar ni apek let atrul zeldon ani chuan tranpuina suman don anrul let tur punna chu za jang tluk ani dona Israel te UAE te Qatar le Saudi Arabia po hetiang condition hi man hani lawani ti asoya soifiana US adila mase dong lawani ti apong bok American and hian strategic partner poimole thatak ni hi kadua in lai china tha kannaya in thian thatak nia malak hopo kadu boka mase in dolai khan in than pui chu nei ani lo nge ya dictator tia President Donald Trump an min kauna khan engwangin nge kathin rimang dictator kanilowa dictator dictator tia kau hi an hothrin ani hatia kumsang hi sompakwa in than pui nunung bera khan vote za somsari pathum muin ne na kachangani hatibok tichuan voin lama khovel media ranga lar taber chu he press conference anai na hathu soi pakhat hi hania Ukraine tan hian remna hathlengemo NATO member ni naimo kan nei ni chuan President kani na tanga inhnuhdawh tur hian engtiklai point kain pe rangani hati Zelensky chuan Ukraine hian kumtam tak chung thunai na chel hi katum lawa mase Putin a point Ukraine ram chunga thunai na hanai hi kan phal don lo ramdang mi ten min hmudana in Ukraine mi ten min ngai dan hi apoimo hleni hatibok tichon President Zelensky nena khovel ramthrang tele US ngai point Ukraine ramthroi tu thar thlanna nei tura rodnan thlan chungchang soin remna kongjunga Washington in malak na anai mek lai hian drone manga beina tumjani somruk pasari vel kan machona Ukraine mun ranga ballistic missile mangin ka kanni boka chunga wang chuan Ukraine mi palin nunna hanchan boka air defense lama na thok tu crew ta chuan zantam tak chung drone te ka thak tumin theito panchua
Ukraine Air Force 10 ballistic missile pathuman kap thlato boka heng zongjong hi in biak na tran ani nuwa thil thleng vekani hatia tichon Zelensky chuan poi khoina nasatak le in dona kara hian borok khir tak kan ma chona heng zongjong hian in thana bot sai hi thil thailawani ti atilang chianga engtin nge sami regiona hian hetiang hi kan ti thayanga Pokrovsk khopui chunga election observer te kantirlu donem ni tin hazota Ukraine khopui panni frontline bom manga han beina satem haumek bokani ati hei baka hian president ani nachu danlowanga in bel anga mitam takin han soina chu Russian disinformation campaign nasatak kalpui mek jinga thil pakhat ania Russia chuan ramsang trang hruaitu te rilrusuk thlek ti danglam tumin hetiang hian diklo takin thu hanvor dara mase Ukraine dana chuan Marcelo noya in than chu dan kalani hatia kan sipai ralmatongom tepon vote an thak thaidon lo ti hi athil chiang sa hani bokani hati mase Washington kai hroina noya remna kongjunga in biakna hian hlotlin na an muwa kanram hi Russia in min bainon le to lo nana ven himna min pe thayemo NATO membera min lalutani chuan president kanina tang hian tuna po banghal turin kain peyani hati heti meklai hian White House press secretary Caroline Levitt chuan White House in Ukraine minerals chungchanga rotna hanai le athil baisai hi Ukraine tan thil harsani lawa Ukraine leilung hausakna zongjong atanga chuta mun som thuma thena mun khat po hating lawa US in Ukraine nena tranpuina sum hapek zongjong ai point hei hi atlem dai zoka US chuan sum tam tak ape chuak towa mase zat ve haya tam ma chu Ukraine President Volodymyr Zelensky hian Ukraine in andong lawani ti asoya mase US atangin pek chua ania President Trump chuan hei hi khoyange om ti hi angai tuani hati hei baka hian White House press secretary Caroline Levitt chuan tunkar chung hian President Trump chuan indona hi ti to pani thaina tura inremna siam man abai sayani hati takdit chuan report an pek danin President Donald Trump hian US tranpuina sum pek chua zat ve aya tamjok chu mi tu tenemo khoi chingpenin an ei runi in White House chuan an hretlata President Trump chuan heng sum khoi chingpen tu jinga hian Ukraine President Zelensky po hi atel haring boka Ukraine mineral tlemte hi aphut wanghrem shrim nilawin President Zelensky hi pressure pekna turle ashremna tana hethil hi atinin hariatani hantibok mase Ukraine leilung hausakna te hi in dona zo fel ani nuwa Ukraine ram din tharlena turatana Ukraine chuan an suang tuana thuk taka handa ania heiwang hian han leilung hausakna tam tak lak chuat chu thil harsa han ngai ve thung ani heti lai hian Trump special envoy Steve Witkoff chuan CBS News in Face the Nation program han buat saya interview anaya Ukraine in dona ti top tura malakna hian Ukraine in dona ti top chau nilawin America chuan ramsang sang lakatranga hrekna tok mek Russia nena in sum don tonna te American company te Russia hanin bunle thaina tur te ngai tua telania tun thenga in biak nakal to hian Ukraine rambung thren te Russia kutapek hi America le Russia tana in sum don tonna kongpui hon thar hani le chuan Russia tan hlok na nasatak chu chuan athen dona chu hlok nan don tur zara chuan Ukraine in dona hi ti top thei kan bai sai mai ni hati ti chuan President Donald Trump le President Vladimir Putin ten mai chana in biak na hanai zo nuwa Saudi khopui riata in biak na kha chunjom le thei bai sai ania heng America le Russia economic corridor hon tharle tur chungchanga hian Ukraine hian engma soi tur an nei lo wangin Saudia in biakna khan som anilawani ati hetatang hian remna kongjonga in biakna han kalpui dan hi akong adang hleti chu achiangta US in Russia khrekna jongjong te alhli panga in sum don tonna tur Russia tana hlokna nasatak thlen thai tu le US tan po hlokna thlen thai tu agreement thar siam antum dona mase chumitana US in aphut let chu Russia in Ukraine arun mek na choplet chila topsan turin phut antum ve thung don ni in hariatani tin taktik hian han report bok ane ole kan midle bengte Israel lama hanlen ve thung teang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nizan Khan Syria rambung thran chim lampang Southern Syria
Druze community cheng ta chu hum hal ani thaina turin demilitarized zone puan haphu tani ti apong jara Syria sarkar hian Druze community te hi ti du dana le hrek na hanlo nei photo thina hemi ti top tur hian Israel chuan voitam tak rotna halo siam to boka nikum December tha Syrian President Bashar al-Assad pai thak ani nuwa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan avai khatna tan herot na hi asiam le ta ani Druze community te hi Golan Heights vela hancheng thrina tichon kum sangkha jakwa somruk pasari le sangkha jakwa somsari pathum vela Israel in dona wangkhan mun ranga hantlan chia tam tak chu Syria chimlampanga hian tlan lutin tunthleng hian hancheng zuita ani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan hengmi te thlawang ho hian tuna hian Israel chuan Syria laka hian demand kan naya Southern Syria chimlampang rambung then hi sipaite omlo na demilitarized zone siam kan phutani hati Netanyahu hian asoi zeldan chuan Syria chimlampanga Druze community tetana laom lo thleng thaile anmani vaukhana engpo Israel chuan ngai na thiamna pakhat ma hanei don lawani hati Syria helpolten thunei na hanchang mek chu Israel Prime Minister hian eng helpolte ma Israel chuan athlawp ngai don lawani tin Hamas hoten Israel hanruangan ron thon Syria biba sile afapa te ruang panni thalak chu haron kenglanga Hamas ho chuan hengmi te hi Israel airstrike anthini antia masen ruang te endik tu forensic expert te chuan chuthil chu anilowa tual tha na rap thak tak athengjo kani ti anfin fiani atia heng thalak hi ngun takin lowen ula kan bei te hi tutengen ni ti fin fiana chiang takane hatibok heibaka hian Syria rama sarkar pai thak ani chia khan helpol ten thunei na hanla khami tang khan kumsangka jakwa somsari palia Syria nena kanin ka haina thuthlung chu sarkar ngetpangai mipui than sarkar adin malo chuan ti toplai loka Israel chuan hangaya ti chuan khatianga Turkey na thop Islamist helpol ten asata sarkar han pai thak nuwa khan chung helpol ta chuan Israel ramri te hanon nailo na turin Israel chuan square kilometer zanhi somthum panga vela zawa buffer zone kan siama helhoten na inrem na kan nailowa inka haina thuthlung chu ti toplai loka ngai ani wangin Syria sipai te ral thuam Iran atanga hanlak lu laom tak tak ta chu helpol sipai te kuta halu lo na turin air strike voitam tak kan nei bokani hatia Israel le Syria inka hai thuthlung hi ti toplai lok rianga ngai nima sala kumsangka jakwa somsari palia ceasefire agreement kan ziam manga sipai tu ma hanom lo na tur mun demilitarized zone kan siam kha kengko zui turin helpol ta hi kan phutani hati Asia News International chuan an report danin Syria chimlampang rambung thana hian helpol te hanlut nia hriat ania Israel sipai ten an ka chuan mipui tam takin han tordona wangin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thusoi hi Syria rebel sautetan warning ani antibok heti lai hian US President Donald Trump chuan video message pakhat naron posa Hamas sauten American mitang aron chhuazalen tak kechigalan Donald Trump nena angen na private message ania kechigal chuan hei President Donald Trump tan thucha manmo thak tak ania tuna hian Hamas sauten an mi khren mek lom ta chu an zawain chanchua wat atrula kibus mitpui tam tak an that to anung chungin hathren chu an halani hati tichon Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas sauten mipui tam tak ma an mi man te an paret tira mipui pungkhom tam tak ma an din chua tir thrin ta chu titop turin adu thu hasai chuka an mi khren te Israel kuta an hlan dan chu thilhim lo takani tin Israel Prime Minister chuan Palestine mitang zaruk chhuatura anrom han chu ti topani thu hapong ta thut maya nimin sandaya khan Israel Prime Minister chuan inrinnia mitang anron chhuatur ta chu molpho takin mipui wantlang ma din chhuatirin handiriama Hamas ho ta hian hetiangan thilti thin khi an top san donani ti intiam na hanai ni lo chuan Israel chuan Palestine mitang te kan chhuazalen to don lawani hati Palestine mitang Israelin achua zalen tur mizaruk tachu offer tanina tanga hruaichuakin basa chuan tirvek ngani toa masa hetianga hruaichuak tura inbot sai mek lai hian Prime Minister office atanga thupe andona wangin
Israel Prison Service chuan an ta na hmuna hruaikir le tura thupek kan donangin hruaikir len ni anti Israel Prime Minister in Palestine mitang zaruk te chuana tur chu ti khotlai ni don ani tia order hati chhun hi Israel taima nimin pathian ni chanhudar khatvel kha ania Israel Prime Minister thutluk na thlawp hian White House atangin thu chua siamjui venghal hani boka Palestine mitang zaruk chua ani hun tur son hlat ani chu Hamas in Israel hanmante rong taka hanen kolwangani antia US National Security Council thupuang tu Brian Hux chuan Hamas hota hian anmi mante nasatakin hanti buaya anmi khren jinga nunna chanta omringot po hi thinrim thak ania no senta chunga kutan thaka thisen chok zoi khopin han khoyani ti forensic report atangin mu ani boka Gaza khopuya kongpuya bibas no pangle no senta chu an kuang chunga da chungin paret an nei puya hei hi paret tenom tak ania Israelin mitang te chua hun tur son atum hi achan le dan tur dik takane hatia hei baka hian ahma thu chua hanlo siam tongin president hian Hamas chungchanga Israelin malak dan tur le du thanna asiama piang chu president Donald Trump chu ain peirangani hatibok The Times of Israel chuan Israel le Hamas ten inramna thuthlung han kalpui meka hian harsana tam tak fesuana po antoka face true kalpui chunjom tura in biakna inramna mu mal tak siam thei anilawa face true hi han kaltlang pui lawani chuan in dona chunjom le mai thai din muna handing meka heiwang hian US President Special Envoy to Israel Steve Witkoff chuan tunkar nilai nia hian Israel pandona Israel le Hamas in ka haina le mitang in thlengton tura thutlung an siam ta chu Phase 2 kalpui chunjom turin thilti thei halani rilo wangin Phase 1 hi kalpui chunjoma extend turin rotna athendonani antia Gaza chungchanga Donald Trump malak tumdan tele Phase 2 kalpui chunjom tura in biakna hlo chammek chungchanga Qatar te Egypt te Israel le UAE baka Saudi Arabia te atlo jinghal don ani tundin huna chuan Israel le Hamas te inremna thuthung hi Phase 2 kalpui chunjom tura in biak lai thei hani lo wangin in dona chunjom le mai thei din muna handing meka Israel Prime Minister thutluk na chu President Donald Trump chuan athlawp donani ti apuang loksa ane